Kawan-kawan, ini CCTV memang terbaik sebab dia tapau semua. Boleh rotate 360 darjah, tak payah guna elektrik, solar powered dan ada pula attach lampu jalan. Macam mana tu, memang terbaik. Sekarang kita nak unboxing. Dapat sekali 64GB SD card. Ini dia CCTV multi-function. CCTV, lampu jalan, solar panel, tiang besi untuk handle CCTV. Itu aja, tak ada kabel sebab solar power. Okey, nak set up senang. Kita just tekan button on dekat sini. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Scan QR code untuk download apps. Setting dekat phone. Dah settle. Boleh ikat dekat pokok atau tiang elektrik berdekatan dengan rumah. Yang ini model Wi-Fi. Kalau nak letak jauh sikit dekat kebun, boleh cek dekat link. Ada model 4G SIM card.